Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul layl naslaghu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila arami itu kini melola tabu. Bagi ke tabu minta jeding dulu. Anak bukan jeding cita-cita kita tabu tak kuat peti. Pun berempel apa mikir lawar. Cegi bejarian nami dah mencatat aku kuat ke jong. Pasti ngagen tak tahu apa kaki. Cekal nakal kaki laraji lah. Menilai kere boleh. Dalam kopi mandi ya? Ya lagi mandi dulu. Sehingga kata bejeng ya. Kita Raymond tidak bahasan dua. Dul. 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 Abu. Cik bujeri kita tu. Pakai kucing kuat apa sah? Adul. Dul. Break. Angguran tidung bayar ya. Abu ngayu Dul. Kita ngaji cik bujeri kita mau tidur. Ki ngaji ya ri. Orang tidung gencer. Lah genceran beri ya. Sebelum genceran dia. Tidung bayar man. Aduh, mi kau biak kira saya temu. Mi tak main sih ngaji ya. Ilarik dan tenang gulung koki mandiri. Dan tenang. Mabik kacang lah. Apa saya kira aku jadi? Baca abis tu. Pola lagi abu ke jeding. Fode, deh. Kita kira. Benar, memang ke apa asa dua re? Deh. Makin kuat. Jawab bapak. Apa boy? Pak orang ki mandi pak. Apa jadi abis mun mandi? Pergi kon tak ada aing je. Pola kan sambil ngenom. Pasti abis tu. Pak, kopi keluar. Keluar dan boleh. Nyari malam pak, pas repot nanti yang tua tak gaul. Gaul lu makan kike ni. Yang malam demang, cegi berjari ya. Saya ngajak kal telakan. Kalakal dia pak. Nyari malam apa nyari sedegan. Iya nyari malam pak, iya tak kok wala bedero embong abak kelembak sedegan pak. Pilihan nang bayar aja ki ano. Ikapi aki. Hilang koki mang kada. Dia maka bina kana. Ulagin lapas sa kapi. Cik pasan ki ambi. Wih, pasan libro pa. Boleh du apa sih itu? Tak mikir aja. Tak tabung lapar ya. Cek tang besti pi buru dateng. Saya datang, kaki bergelap di sini. Pi gele. Mak lemes pola apa asa? Ya apa semandiri Roma. I padung deh ya. Dalam mana teh? Ya mungkin dia pada dekat sepakat, mahanya seger-seger. Gimana teh? Pas go, ongkon ayo. 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 Darun aman tuh. Aman deh. Mai dalam mana teh? Siapa sih masuk teh? Jangan aman, ini kaki sih masuk. Cuy, deh kaki pemain teh. Tak tuling kok saja ke dina teh.
Dia gede ya. Oh ya. Mi ngasal yang aja. Ngi jo ya. Jangan bal. Orang kebetulan ni jo tengok maling dia. Ano apa mi masuk orang merem? Abang kau dah nakin lemon liap bal kita kau temu orang bal. Betul kayak kita abasa. Cik je aja bal ki ding orang. Bibi je mana bentar cik nyari. Apa dah rumah dia mi tu balik deh. Kawan kemana sa? Tako kawan ngeran tak tako. Marah lemah apa? Balik es ban roti kok. Apa lu ngajar ke deh? Tidak ngajar dengan ala kade. Iya geng kelopai. Ada. Dia mak es ah. Lain orang. Di mana tin bal? Ya reng. Aman di David. Aman teh, ada orang lebat sekali begila di nari. Di Mangkena ada orang sekali. Mai kompi teh. Enak teh. Rokok di mana teh? Beda lah. Weh. Tora Fudi Vanessa dul. Iya deh, kenapa jadi ya? Gawat dul. Corang ibu aing ben cecen wak dul. Iya, pula kayak kalau apa aja bahasa anda deh. Pola iya dul. Bentar mi tau yang kelopai ni ser. Ini apa? Fudi asa. Pula kayak kalau apa aja bahasa anda ya? Oh iya kelopai itu sa. Iya kelopai. Untung berdekat kiri benar dul. Jangan like akan biko aja. Oh, untung miko yang darah jangan betal lagi bun. Yan je tak betal dul mun kelopai. Kalau cak keniat. Berarti oleh kakak jajan dia ya. Kita oleh je saya kelopai ki puru. Mun setia kan je betal mun setia. Gila kan ku ngaji ya. Sengaja kan boleh jajan ya. Untung juga. Curi ki ko nadul, pas aku ganggu. Ara acu datang deki wan maringakan. Tai teh, pasti berburung sih mau kelang. Kari gila sih melek rem tengiram. Dia mau pulang nabut, bola lagi bisa kakan. Kita ada teh buang, mun tak becik mare kalah. Ken wa anu kecelot aro. Pas dia remeh ribut. Tak tahu teh, yelang kok ki mulai kah? Ken tak beki mukel setia. Ku laku bae mayu, info. Ya wis kaki mulai kok mulai ya. Apa? Kenapa sudah ada dia? Oh, minyak. Minyak tambah. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam kagak. Iya. Menerokan, Lek. Loh, milih rokok wajarin kak. Pola yang pada tak abasa. Maksudnya pada tak apa, sahab tak apa, Lek. Enja kiruan andiri dina lemon le. Maku pada kan tak abasa di. Abe, sengkok dereng tu, Lek. Menurusan kewajiban nomor 1 tak kena bertabar. Lu tangana sudah apa sungguhan nih. Aba iya kak, kiru re lemon le roti benain. Duh, payah. Ani ngapa sekacong di rumah? Ya biasa kamu ngaji kak celana karena ngudeng. Ya, mun kewajiban dia benih masalah tunggu dan nale. Mun cukup umur benda belik, aku wajib apa-apa. Coba yang mati tak ada entos tunggu dan nale. Mun pas kaki ki ngudeng, dicabut kade be pangeran dalam tak ngelakoni kewajiban, pas derem male. Deti itu ngudeng tak ada ditolak okor untuk ngelakoni kewajiban le. Aja pas kayak ngaki bi kaki. Bener kak. Aslian kau selalu tak ngocap biar anak kak. Kan sengkau tak kau tuh sementara boleh kak. Mai beri bi kaki saya male. Cila tahu aja tak kira basah. Tak roh nunggu. Hilang kau gimana ya? Pin roh mesti colo mun tak pasoko. Abang lu kan jangan rokok. Ibu dong, ada ting.
udah remen jangan mulai rokok. Lagi mas malam mas. Segera makan bibirnya. Bibir kayak kita tolak. Ya apa bapak kena pengen ana orang kajinan. Kagak apa dong. Bapak mah tahu. Jadi ngarang lagu. Engkau tahu kan cerita apa sih? Pokoknya kan yang serapang ngaki pun tak lo bener. Benida iya pak, kini ngaki gelu. Tahu sah. Bapak tak butuh penjelasan kaki. Bapak tak tahu kapilah. Ucok kaki lah. Pak, kini ngaki gelu. Tak usah. Boleh boleh juga. Bapak akan pegel ya, tapi yang serapang lo bener. Aduh, bi bapak wasro buru-buru bayar. Kurang ajar.